وثي دي توالين تيكو سان كد نغالا ما تسامى الزغا نغالا ما ذن باروك أكنت زغام أيني صراحة ديك كوسنا كين كوران قبايليين تساونا طاس كي ونيالن يدليسن يدي تفرنا كان قبايلي تمشى وغادي الماروك كي دنوي طاس نتوغنيوين قبل كذا تيدي وينين طاس الماروكيين يتساوون كي اما ذون قالن اما تيسقوفين ومزقون اما ذات دي سفرات ام ذياس اما ذين يظن سكين بويا ونديون بوذم امازيغ اسكلان الماروك وكين عمر درويش صراحه طاس وخدم يخدم اما ذا ما والي يغزن مليح مليحين حواش نكون نيس لي ميديا ذا ما والي ميديا ثن اكين يسمى نتسا سمازيغ إسلاغانثن سي لي ميديا سمازيغ عندنا ويمسلي اوغر في اللاس كنعني اين كو يخدم ثم دياس لدغا كذا كاتالونيين يزكان يخدم يقدش يسن وكين ايثيك النظام ذا سلماذ ذا مدياز وذا غان ذا مغناس عمر درويش وما ينير الزلف لك عمر الزول ماس رشيد تنميرت غفو وسنفيي. ميرسي بور لانفيتاسيون. ايني صراحه عمر ذاك يتمسلاكني وتتقبليت دونك وي وعرا في الاول نتفهم ماشي دقار وهذه فهم لي حيسقسينا غاتسيني غتزوارا عمر مولا شاغلي في حكون عندك كيف لك سوزل كان كا ذا نواث عمر الدرويش سمداز الفرح أنا كيني عمر درويش دا مزيغ المروك لولغ ديك سكواس 1960 دي تدارت يغرم نقار يغرم ديك يغرم يقول ميمن ثمنات نيم تغرن نغ رشيدية سي عربيزي نكيني دام دياز أمازيغ وداس الماد دي غرباز أمنزو سورة ليغ دي تدارت أزرو نيت واسيف سي با زون كابيلي وي داكي لا العرش نت واسيف كيف كيفيه فوالا وي ثوران ذاكي سوزل ثوذرتي كتنسلمس دي عمر الدرويش باش ثوران نوح الدولي تنقل شكل يخدم دي ثوذرتيس تسكيلات ناخذ صافي لي تيرير او يفنا نبذوها هاث سكون نقدرش يخدم طاس سداو تللت نتود ساتا غلانت لونيسكو يخدم لي قد شنغا في يدلس دو سنيمون على ليديكاسيون دوا توثلاين ياكو قلان دوك ماضا لونيسكو توسن مليح مليح تخدم دي السنه وكتخدم اموال ميدياثن داني مسمار كي تولي ما كثوره اموال نيس لاغاثن او يفون عمر اشو كي بوين تخدم خدمه ماكير داني جرزن مليح مليح وي تنميرت الور اسنفار نو موالاكي دونك لو بروجي دو سو vocabulaire ou bien de ce petit dictionnaire, c'est la Fédération des associations amazighes au Maroc, la FNAA. استمازيغت تفيدراليت نتمسمونين تيمازيغين تنامورت نتمسمونين تيمازيغين دي مروك. Alors Wigi, donc c'est une fédération d'associations amazighes. Donc à travers son bureau, dont l'un des membres m'a contacté, donc il m'a proposé ce projet. Donc à Senfaragi. Naras Zamra Tkhadma. C'est l'UNESCO qui va financer tout ça. Je dis, mais je peux travailler même gratuitement. C'est bien, c'est un projet que j'aime bien. Donc, nous tenons donc avec les conditions de l'UNESCO. Ils ont demandé un vocabulaire trilingue. Donc, il y a l'amazigh, bien sûr, le français et l'arabe. Donc, c'est trilingue. C'est donc Amawal Nislaratn, donc le vocabulaire des médias. Amawal سميتها دي فرنزوج 2018 كي تولي ما كثرها يسعى نزل طاس وي فهمت غير صغار ايوا شو خاطر نزغر بلي اصلي صغير لودي فيزيوال لا بريس تاع غمسه ميديا سماداس اسلاغاثن ايوا سيدي كاولك اسلاغاثن مولا شغيليف عمر
Et Slaghat, يساد سي Alari. Alari, Slari, Slaga, Ilaga, donc il a Tchawit. Il a Udiktrifit, donc des Maroc des Mazirt Auras, Mazirt Rif, il a Lara. نشوف Donc, لا نشوف لاغا نشوف لاغا لاغا نشوف. Lara, c'est appelé, c'est informé aussi. صح لا. À travers l'appel, tu informes, comme Tigray, Sioul, donc, un peu de lien. كومونيكي قبل الناس اولغو ان كومونيكي اولغو ça veut Voilà, dire communique. c'est la même famille de mots. Voilà, ça, c'est de la famille de Alro. Ouais. داكور دونك Alro de la communication. اثنسلم دي عمر سيدي كوالكي اسلا غاثن Oui. كتشيني ويثي دي 25 كي لقطات حصون ذاك عمر درويش اين الهاندكس شكي سبان يتجان فيدراسيون كي نتسمونين مازيغان فيدراسيون فيدراسيون مازيغان الماروك تساو الناس شكون عمر يسن مليح لي ديفيرونت فاريونت لينغويستيك نت مازيغ اكيد يتسلم يهضر تقباليت يسن تشاويت يسن تاريفيت يسن يسن ياك براتيكمون ياك لي دياليكت اللي بارلي نت مازيغ نغاك يا عمر. C'est du nord, donc ça reste à aller vers le Touareg, parce que le Touareg, Touareg, c'est une mon exception. passion. Touareg, c'est une exception. Hein, c'est les plus ou moins Le très Touareg éloignés des autres. est un foussit dans la Libye. Voilà. Donc, Quant c'est aux un autres, fossé, donc, تقبلي تشاوي تعريفي أكثر. تقبليت, c'est bien, tarifit, تشلحيت de sud-ouest. Voilà. ثوران مد البروغرام سلايا غاف أما ولكن ميدياثن إسلاغاثن أو يفون هو حسين نظن السنة الوسين ذاك نسوا من شو سوا من ذي عمر إزكان يخدم يقدش نتسا ذي كي إي كاتالونيين يسوق لد ذا شحال نواموذي سفران نسن سيت كاتالوني تغارت مازيغ لكن داغني ولا ثنين سوق لند كرا تمدياتك ساعة عمر غارت كاتالونيت أو يفون عمر حكوض أم كي تبدا لا كولابوراسيون كي تشينين لي كاتالون. الزدغام ديال الكيباك نعتبغى ما تروح مدينيهم لاكول تخي دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بخي بورس سرت عاونم إيمان نون سلمعاونا نتخي دونيون وفيغ فريدي فون فلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضا غي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا. مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح ذا مقران. تخي دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف. Oui. Wagit, c'est une coïncidence. Donc, j'avais Saïr Younum Dokli ou Amazir. Donc, c'est un émote. C'est un enseignant des beaux-arts, monsieur Mohamed Saidi Amzian. C'est un enseignant des beaux-arts, c'est un amazir du Maroc, donc c'est un camarade, un ami. Alors, Issa Mdoukalis des Catalans, c'est des artistes, c'est des enseignants. Donc, il y a une Ousselmad Nzoriwin Roudanin, donc les beaux-arts. يلي يون وسلماد ديال تسداويت كاتالونيا دونك برشلونه اسم يوسنا دونك إيجا ازداي إيجارنا دونك نميوسان عدنا عند رغوري نمسلاي واش نزمر نخدم نتني ساعان ديجا دونك دي برودكسيون وبغانا درنا دونك ملنيد كران ومود نتديازين دونك لي بويم دونك يسفرا انك ما تزمر تخدم تسوقيل غير تمازيغ ناسوي مي il me faut bien sûr le français donc اسلمادني نتداويت إيجا أسوغل دونك تسوقيل أرت فرانسيس لو كاتالون فير لو فرونسي كاين الدماغ تاع فرانسيس سوغ لخت سمازيغت et ça a donné donc un mood à Mzouarou. Donc, le premier recueil
نيون اسميس جوردي بدية. جوردي بدية يسعى يسفرا دونك يخدميتن يوريتن دي مروك اسمي كان ان يدو دونك يعني يون ومرح دي مروك مي مرح هاد لسان دونك اسميس دونك ازول يختار سي اتاي دي مرزوقة اتاي دي مرزوقة التي ا مرزوقة. Ok. Geras Tesserot, c'est édité en Catalogne. Et puis, donc, ça, c'est en 2004. En 2004. Donc, c'est le début de notre connaissance et de notre travail. En bas, donc, après, alors, ça vient. C'est après, يوت نتواغيت يوغن مروك أدرار مروك أدرار أنماس donc le Moyen Atlas موتن دينا 37 la majorité c'est des enfants par le froid ce سميت donc تفل de سميت alors donc on a choisi le titre Azwel حرام راوت سا ننفقو donc les 37 d'Anfugou 37 âmes non donc Hiram Raoud Tsa Niman Immoutn de Gunfugou Anfugou c'est un village au Moyen Atlas marocain donc Yurayas Kranisfra Nikini sur l'Artens Mazir voilà c'est les deux c'est de Badia de monsieur Badia. En bas, donc, Kini, c'est à ton tour. Donc, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Bien sûr. Alors, je préparais, bien sûr. Donc, nous ensemble Anfara, donc un mood Nisfra, donc c'est diazine, Anfara, des glaces. Donc, c'est la délivrance, c'est le français. Anfara. Et c'est en amazir, catalan et bien sûr, les caractères, donc il y avait comme les caractères latins, bien sûr, c'est Mamrit, et on a ajouté les tifinards, mais les tifinards qui ont été élaborés par le grand Asselmad, c'est donc Salim Shaker, parce qu'il a travaillé sur l'écriture, et donc j'ai choisi les tifinards, ce qui viennent surtout du libique. دونك ما سمحي لي كني تخدم سكيل انت مع مريث ثلاثينيت انت مع مريث ماشا تغنيض تيفينا واش تغنيض تيفينا يعني سلم شاكر ماشي السيفينا يخدم سلم شاكر يخدم مع مريث لا وي يخدم مع مريث لا معنى يسفغ دو لا تيفينا adapté. Mais Tifinagh qui est bien sûr plus authentique que les autres, parce que il les a amenés du libique. Mais tu voulais dire plus adapté que plus authentique que celle de l'IRCAM. Oui, les autres bien sûr. Oui. Ah, ouais. Mais bien sûr, tout cela c'est surtout le vœu de l'artiste catalan qui a dit mais j'aimerais bien avoir des petits tableaux de calligraphie. Bien sûr, c'est des textes, mais des calligraphies écrits en tifinagh, parce que c'est une authenticité de la mazir. Donc, j'ai préféré ces tifinagh. Voilà. Donc, une page en latin et une page en tifinagh, d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Non, juste la calligraphie au tifinagh. Non, c'est des textes, non. Hein, c'est la traduction amazir qui a été en version tifinagh. D'accord, ok. Oui. Mais كتشيني دي تودرتيك تسكيلانت دون تا في ليتيرا تستخدم تاع مريث le latin beaucoup plus. Oui, c'était latinite, oui. Ouais. Depuis mon passage, donc j'étais membre d'une association à Igulmimen, donc c'est l'association Tilelli, Temsmount Tilelli. C'est là où on a pris la décision d'écrire en latin parce qu'il y avait plein de quelqu'un qui écrit en caractère arabe, la mazir en caractère arabe, en tifinagh ancien, tifinagh nouveau. C'était plein de donc
c'était du désordre. Donc, nous, en tant qu'association, on a choisi, donc on a pris la décision d'écrire nos œuvres et nos travaux, donc et notre production écrite en thème amris, en caractère latin, داكور adapté à la mesure. داكور سي بور سا انت ولي مس Donc, ادنو غالا فهمت كي باسكو سنت لي غيانا نطاس طاس كمل كان باش كنت فغا سبسنتل دوكي oui, كاتالونيين كتشيني سوق الدطاس سنت مديال سنسن ماشا ولا ذنيتني دمن صغوغي ثم ديال سنين كان oui. انت كاتالوني هكا وكي كنيغ donc Anfara, c'est mes textes, ce sont mes textes. سلفيه ذا صح Donc je les ai traduits. Donc la traduction, bien sûr, de la poésie, c'est pas très facile, mais bien sûr, moi, je suis l'auteur, donc je peux réussir dans ce travail. J'ai pu, bien sûr, réussir. Et à travers le français, donc, les Catalans ont fait la traduction de mes textes. Donc, il y a le travail de recueil Anfara, il y a le travail de Teskiwin, donc les petites cornes. C'est aussi, bien sûr, il y avait l'édition catalane. Et dernièrement, j'ai eu des camarades, donc des amis amazirs, des militants, qui ont financé la réédition, la deuxième édition, donc marocaine cette fois, de mon recueil Teskiwin. Et c'était en 3 langues, bien sûr. Il y avait l'amazir, le catalan et le français. Et puis, il y a le troisième recueil, c'est Hayi Goubrid, me voici sur la voie, sur le chemin. Et c'est édité en Catalogne. C'est le troisième recueil de poésie. Et bien sûr, c'était traduit. J'ai fait la traduction, adaptation en français, et les Catalans ont fait la traduction, adaptation en catalan. Voilà pour les Catalans et la poésie. كفاد حريش موال نمدياثن نيس لاغاثن نبود مسلاي دارني غافين شد انت مدياث نتكادالونيت غنثمازيغ الماروك اي فيس فيرسا ثورا نروح ثوليسين على لي نوفيل شو ثورا ثوليسين مس عمر. Alors, c'est des petites histoires où il y a bien sûr, il y a de la réalité et il y a un peu d'imagination. C'est 11 nouvelles en amazigh et en caractère latin. Et dans ce recueil-là a été, donc il y a les illustrations illustrées par Feu Mohamed Saidi Amzian. Et l'illustration, donc la couverture, c'est de l'artiste amazigh Digoulimen Hamou Kamous, qui vit actuellement en Belgique. C'est un artiste musicien, c'est un musicien et bien sûr calligraphe aussi. On peut faire sa connaissance. Et il y a donc les illustrations, c'était faites par Feu Mohamed Saidi Amzian, l'artiste amazigh du Maroc. C'est أزولنس نواموداكي تسقاورت نوكدال إنزان la tranchée du terrain privé vendu. ذا زول ان نوامود نتوليسين يقولها عمر الدرويش شو سكو سيدي فا عمر شو سكو alors وكي الى قال مسلا فو سكواس c'est de 2012 et ça c'est par les éditions berbères de Paris. A été financé par l'association AFAFA de Roubaix en France. D'accord. C'est financé par les Amazirs et c'est édité par les Amazirs. C'est une fierté. توسنا تزريين بربر. Voilà, oui. ثورا نروح اساسا النظام يشد لنا غير ثمزقونت دونك نبود يا كان عمر الحسين اكسيل ازرقي ديجا يا كان امسلاي دابين نوذليس يسمام ثمت كتشيدس اسنسول ندر او يفنا تحكوا ذاك شطح فلاس. Oui, alors اسنسول ندر c'est une question déjà. Ça veut dire ما مازال ندر ما مازال غادي يمدورن. Alors c'est تيسيواي نمزقون donc c'est des pièces de théâtre en amazigh. Alors, c'est fait, alors, Gert de Lhou Azergui. Et c'est édité chez les éditions berbères de Paris. Il y a
trois pièces de théâtre. Trois. Donc, une grande, c'est de Lhou Azergui, Axel Azergui. Et il y a deux d'Omar Derwish. Voilà. C'est en caractère latin. Et l'illustration, bien sûr, encore, c'est de Feu Mohand Saidi Al-Mouzian. تم لا فلاس كيقارني تم لا فلاس وي سي غران ارتيست نكون سخبيل نقارن اثر حما ربي ماشا يعجبني ولكن تم لا فلاس هي خبيل ذو الاخرات نستخدموا هذا نكون وكنا نسقف تما زيغتنا تم لا فلاس وي اثن وخلاني كفاتي ديالك شكون بغا كدو على اساس انت يشدنا غير ثيرا دونك نوي اكيد نظام مس عمر الدرويش فهمت ذا اذا كان ثلاثيني تسمع بغيتها تقداشم او يفون ننظر ايوا شنو السبه اسكو سي بلو براغماتيك اسكو سي بيان في اسكو سي بيان établi اسكو c'est quoi la raison pourquoi vous avez opté pour les caractères mamériens les caractères gréco-latins qu'a proposé Moulou Mameri? Alors bien sûr notre choix ou bien notre décision vient de ce que nous avons trouvé sur le terrain. Bien qu'il y a d'autres systèmes d'écriture, mais le plus fort, il faut le dire, hein, donc le caractère c'est Talatinite, qui vient bien sûr de Kabylie. Mais en tout cas, nous, on lisait beaucoup, c'est des revues, c'est des productions, et il y avait bien sûr le travail de Maamri sur Tajrond et l'autre de Ramadan Achab. Donc on a écrit tout ça. Voilà, c'est ça, oui. Donc on a vu qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Et surtout, c'est facile à lire, c'est facile à écrire. Il y a un peu de difficulté, bien sûr, mais c'est plus facile, c'est plus logique dans les coupures de mots, les mots à travers la grammaire. Donc, c'est plus convaincant. Les maisons d'édition ne vous imposent pas des pressions politiques, genre le Nio, la Tifinard, la Cam, Narala. Est-ce que vous avez des contraintes d'édition? Vous n'avez pas de problème avec d'ordre politique, non? Personnellement, je n'ai pas trouvé ça. Et surtout, moi, je n'ai pas cherché à aller chez eux. Hein, parce qu'il y a une alliance donc Tazlra Tira, qui travaille à Agadir, mais c'est la sous-traitance de l'IRCAM. Donc, ils font des conditions. Donc, ils demandent des conditions pour accepter l'édition de livres ou de productions écrites. Mais moi, j'ai trouvé des gens libres. Donc, pour les maisons d'édition, ils demandent l'argent. Il a l'argent, tu leur donnes les choses à produire. Et tu mets tout ce que tu veux de mise en page, voilà ça. Juste une demande de quoi s'agit-il ici, ça y est, c'est pas difficile. J'ai remarqué مثلا عمر درويش لكن تاقي غايكي نسقوسنا كي نقولها عمي قبايليا la dernière décennie il y a une florescence de livres et de romans امازيغ اما ديال التموت القبايله ما غون يريفيين يشلحيين تصل لي رومون دي تفرن داني سوامن الا واش تكين على عمر وي لا سي ديال الفرح سي دي سالن يمقرزن mais il y a le problème de la lecture parce que ça il ne faut pas l'oublier bien sûr c'est bien pour la mazir il y a les documents il y a des choses à lire il y a des choses à découvrir mais il y a le manque de lecteurs. Je ne sais pas comment. نكون نغون غادي تموت لنا قباليا اغفل لكن مغريين او كذا قارن مغريين فوالا سي سا تيغري تاغوري تاغوري بلوز او موان يفرا خاطر لغه نصفر دين جينيراسيون قارن ولا غان تموت لنا قباليين يسيا ذات وليض اما تيم سريوين دي صالون دو ليفر دي سيا وسيا
nos écrivains commencent plus ou moins à écouler leurs livres, mais au Maroc, Mazel, c'est timide un peu. Mazel, il y a des salons de livres à Oui. Mazir, Naraka. Ah oui, là, ouais. Donc, il y a le problème, bien sûr, la production. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que il y a plein de problèmes. Il y a la conscience qui manque, conscience identitaire surtout. Et il y a un peu bien sûr, de médiocrité dans le traitement des choses. Parce qu'il y a, même si on parle de production écrite, il a dit au frein. Donc, il faut quelqu'un des critiques, donc la critique littéraire. Parce que il ne faut pas laisser les choses comme ça, on applaudit. Hein, c'est pas une façon de réussir les choses. سيرت ازغانس كلان لاكيتيك لي تيغان دلو خا تيليان يوك نسلحو إلا كنت قتلي غورنا وكار أكثر داكي إلا إيمي لان ويدايت يركان فينانس لا برودكسيون مي quelle est la qualité de cette production? Parce qu'il y a une sorte de guerre contre surtout Tanamrit. Il y avait quelqu'un du pouvoir qui a dit il faut décabiliser le sud-est marocain. Il faut décabiliser le sud-est marocain. Elle a vu que les idées de Kabylie marchaient bien et bien sûr, elle allait vers les autres régions parce qu'il y avait des réactionnaires amazirs, des amazirs de service. Ils voulaient retenir le mouvement. ذا شكي دينا غاسكوس يزرين الحو اكسيل ازنغين انك effectivement il y a une guerre qui est menée par le palais qui consiste à décabiliser un peu le sud-ouest marocain, effectivement, c'est ce qu'il m'a dit. Le sud-est, ce n'est pas le sud-ouest. Le sud-ouest est pour ça. D'accord. Le sud-est, où il y a les militants qui veulent leur liberté et ils veulent faire les liens avec les autres Amazirs, surtout Kabyles. Voilà. D'accord. Les autres, ils ont peur de ça. Ils ont peur de ce mouvement. اما سعوما درويش قبل ان نصغى خوي فنا ضغط كينا اسفرايني كي وكني وقد تولي انت كيسا كيتسلن خمانت شي طاح كي افروي انا رشيطه جيون اسفرو alors Wagi bien sûr c'est en hommage à Del Mouloud. واو تجميتي ديال المولود وي كيني اوريخت دي يغي العبوده القصر ارتمنط نبقايت دي بقيتي توغيض شنو كي سكواس 1991 j'étais là. واو توحدوا 1991 واحد تموت قباليا. وي j'étais là. دونك ديال القصر ديال عبوده ديال القصر توغيض شنو كي او يفانا تي يا عطاني يمك اكزوم سكسفرو ازوليس تلانو ليلي عند فلا استمازيغت تلانو ليلي نفان تلانو ليلي صنبا يا ليلي نغاش ما تيللي تسيقري مطاون يزري ورقازا نصلي ولتسان تملي غرداتي قاتيش لي إرايا كيف جانن أدى المولود أماني راو جدود أدى المولود إيمان سن لا يفود تنميت فوالا سا سي ازكن دونك لا مواتي دونك تغد عند فلان دقيق موت مولود مع مغي دونك سينا بوزاسيون كينس مي يموت سي تلويث يتوانغا سي با يموت يتوانغا سي با يموت يتوانغا وي وي فنا تسميتيض امشي يموت يسات الماروك يسات الماروك يسام سي وجده وي مي مني بض تلانو ليلي دونك العند فلا قارن دونك يصب فلاس التجرة تنغات التجرة يصب دوادو يبيد التجرة فوالا دوك راك ولا الشك باللي يتوانغا نغانت
وي باسكو يخدم ازداير مزيغ دونك خاطر سي يزدو امبورطون. كي الساغن كاع مازيغن وي نتزاير د سورتو المغرب هكا. لي زونيفرسيتير لي بونسور امازيغ. وي اش كاين عمر؟ تنميرت تنميرت مس رشيد. تنميرتيك وزعما على لوني بروشين. بغيت وزعما لوني بغيت نوض وكيس خساره في اللاس امس عمر درويش. أزول إي مزيغ نتمزيغين دي كندا دي تمورت القبائل عطاس قمدو كالي صعيغ دينا يون سكغورون دينا تي ماسن دونك عليوي. il y a beaucoup d'amis, des frères, c'est des frères, des sœurs en Kabylie. Donc, j'ai des amis l'Arbana Tiratan. J'étais au festival Sima Hamdou Mahmoud de la poésie en 92. يمدوكال دي تقربوست au festival Adada والفصيح. J'ai participé aussi à ça. واو. Et le festival, donc des amis, des frères, des sœurs, dans Gounib Guéran, j'avais participé au festival Slimane Azm اشو سكواس اشو سكواس en 93. سيدت امس عمر الدرويش هذه يتلي تقول لك غان تدار في ديزكان العاصمه صدقه خدمنا كيا في سكيوين هذاك ثقا سكواس 80 90 تزوغان 90 تفسكان سليمان عزم هذا تؤكد سلام مس عمر الدرويش يلتسكا ثين نو سكواس 93 كاين لو سان ثقا انت ذويل تكيا يغدي سملالن كوني ذو مارون ذو مغناس ذو مذياز عمر الدرويش مازال وناوي سياغا غزلات وذماون كي مازال يصفراحن سيال ثمان تمازغا او نديني قيمه ذي ثلويث.